Embaixador Republika Fransa Fabien Penone Kontente Hasoru Malu Prezidente Republika Ramos Horta no Timor Leste ho Fransa sem Metin Koperasaun Bilateral. Banghira Ramata Hasoru Malu, Embaixador Republika Fransa Fabien Penone, ba jornalista e Palácio Presidencial ba PT segunda nedehan, nia Kontente Hasoru Malu Presidente Republika, hodi kolia konaba Koperasaun Bilateral rai rua e futuro. Meeting with the President. I was very honored to meet the President. This is my second time here in Dili. France and Timor Leste have an excellent bilateral relationship, and for France, the strengthening of our cooperation with Dili is a priority. We have the same values, we share the same principles, so there is a lot of confidence between our two countries. What we want to do now is to further develop and diversify our cooperations, be it our cooperation on business and economy, on tourism, on culture. Embaixador nedehan nasan Ramos e confiança ba Malu, no ba oin se desenvolve Diak liutan e cooperação área economia, turismo, cultura no selutan. Niamos dehantan Fransa mos continua reforça Timor-Leste a presença e a ASEAN o processo adesão. No Fransa no dar parceiro desenvolvimento ASEAN. Emerenciana Pinto, STL News.